I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u još jedan klip gdje radimo reakciju na pesme domaćih youtubera. Ja sam Aleksandar sa Azaros kanala. U ovom klipu ocjenjat ćemo pesmu od Janka, pesma sin YouTubea, otac specijalca. Inače, ovo je diss track na diss track od Nixa Zizua. Od Nixa Zizu. Pa da vidimo što se dešava u diss tracku. Dajte noge ovamo, daj malo da ih produžim. Dobro, ovo što Nixa rekao u svom diss tracku, daj taj mikrofon da ga pričvrstim, Janko kaže daj te noge da ih produžim. Inače, to se odnosi na ovu aferu što se dešava sa Nixa Zizom, gdje ljudi kažu da je on produžio noge da bi bio viši, a postoji mogućnost takve operacije se rade. Sad, postoje dvije vrste priča. Saobraćajna nesreća, a neko kaže da je produžio noge, a opet mislim da je Nixa izjavio da on je stvarno doživio saobraćajnu nesreću, pa je usled toga ujedno i produžio noge, ali što kažu, zaklada se zemlja raju da se tajne sve saznaju, tako da znaćemo valjda u buduće vreme. Dosta mi je hejta, slušaj, brz sam kao gepa, husa. U stranko te usra, disom, ćelavi mršav. Tako te usra. Dobro, ovo je uradio samo ono karto uno, od uno karto uno, reverse. Moja masa je siva, zato mi glavom masa klima. Nemo leće vidi sina, ja sam klasa iznad. Ne bacam lajnu za špriceve, ej, nikad nisam bio licemer, ej. Dobro, prozivanje za steroide. Maloletno lice ubice, ne priča viceve. Brani svoje ko bufonđići, dal me mrze, brate moje, što sam oriđići. Kada vidiš me u gradu, ajde doći priđi. Flex na oriđiđi, da sve originalno na njemu. I moj potpis, Janko, to je potpis steroidi. Ipak sada ja sam najjači Balkanac, ali ti si bio prvi, znači YouTube specijalac. Čak i ti prozivke, prvi specijalac. me voliš jer ja svoj sledim pravac. I za onaj distrekt tvoj, aj samo kreni palac. Nisi blizu Nixa Zizu, jedem u disu, hoćeš reprizu, nisi razumeo, svi su. Nisi blizu Nixa Zizu, jedem u disu, hoćeš reprizu, nisi razumeo, svi su. Znači bukvalno kaže da je glup čovjek, nije razumeo, a svi ostali jesu. Dobro, ovo je sad uno karta na što je Nixa Zizu u svom diss tracku radio. Magic Unboxing, iPhone XS, prozivka i tu, okej. Aj, ćao. Šta piše? Igla ste vidi fake site. Ego, dosta. Planovi, dobro. Okej. Dobro. Ok, tekst Janko, spot Janko, mix i master Bogi, studio, snimanje, salon, soft, what the fuck, directed by Janko, kamera Peca, studio Peca, video edit, Nedeljko, na debug naravno, thumbnail, Alexa, dobro, dobro, imate tu i tekst, pazi, mislim da sam vidio na storiju ili negdje je postavio Janko kako snimiti diss track za 24 sata. Mislim, odradio ga je u fullu, pesma je ekstra, spot je ekstra, s obzirom da je snimio u svojoj sobi, ljudi. Znači, snimio diss track u sobi. Tako da je GG, brate, diss track kao diss track, mnogo dobar, dobro prozivanje. A vidjet ćemo da li će se to nastaviti i kako će tu šta biti. Uglavnom, ljudi moji, to je to za
ovu reakciju, iako nije bila neka reakcija, ali eto iznio sam neko svoje mišljenje o tome šta se priča i mišljenje kakva je zapravo pesma. Pesma je ok, odnosno diss track, vidjet ćemo da će to nastaviti. I to je to, ljudi moji. Diss track od Janka imate u linku u opisu videa, a mi se vidimo u nekoj drugoj reakciji. Ćao!